Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ 2023 онд үзсэн хамгийн шилдэг 4 солонгос кино танилцуулъя. Нэгдүгээрх нь Strong Girl номсон гол дүртний Леоны Явуусуг онс явуунаар тоглосон 16 ангитай. Энэ кинонд маань монгол жүжигчид тоглосон гэдгээрээ нэлээд тооцлог нээлттэй хийгээд удаагүй байгаа ч гэсэн нэлээд амжилттай явж байгаа киногаа. За хоёрдугаарх нь Mask Girl гол дүрт нь Геохин Ли Хангбюл 나나 гихмчлэн олон алдартай жүжигчид тоглосон. нийтдээ 7 ангитай сонирхолтой киногаа. 단 하루도 행복한 적이 없었죠. 여러분, 제 얼굴이 그렇게 궁금해요? 왜 사람이 죽었나요? 뭐 일부러 그런 건 절대 아니고. 방송에서 보여주고 못 보여주고 뭐 다 보여주는 게 꼴에 네, 누나. 저 다시 시작할 거예요. 완전 새롭게. 그걸 집중하고 있습니다. 아름이? 1047번. 저요. 페이스오프에 딱 보시면 돼요. 님 도대체 이름이 몇 개나? 내가 알던 어제까지의 세상이 사라지는 Big Bet гол дүрт нь Сон Сук Ку Choi Min-sik Lee Bong-yoonоор тоглосон. Нийт 2 бүлэг 16 ангитай гэмт хэрэг трейлер төрлийн кино байна. Looks like you're ready to know what happened there. 자, is it Korean? 여기가 필리핀 최대 규모예요. 차 사장님. It's connected to a lot of top dogs in the city. It's all of me, sir. 뭐 하시는 분이세요? 우리한테서 갔어요, 업장은. So you have to be really careful, honey. 또 뵙겠습니다. 필리핀에서 나를 이길 수 있겠어요? 절대 못 이겨. Seems like it was done by a professional. 결국은 이렇게 되네. 누나 부대를 아직 마닐라에 있다. 네가 가서 바로 와. 누가 현행범 이런 식으로 데려가도 된다고 그랬습니까? 세상이 다 그런 거야. 예수아. 차무식 여기 계시죠? 너가 감당할 수 있겠니? Everybody hears this guy. Please, don't do anything. 잘 알겠지? 네가 나한테 안 되는 이유거든. За дөрөв дэх кино маань Evil Live буюу чөтгөрийн намтар гол дүрт нь Ким Янг Кван, Шин Ха Кён, Шин Жай Ханаар тоглосон. Нийт 10 ангитай гэмт хэрэг трейлер төрлийн маш сонирхолтой кино байгаа. Та бүхэн миний санал болгож байгаа 4 кино заавал үзээрэй гэж хэлмээр байна. За ингээд бичлэгийг нь үзсэнд баярлалаа. 난 진실한 우정을 바래. 박인정기.